Incwadi ya Joshua simile ngetinyawo tethu. Joshua chapter 21 sifunda verse 44 na 45. Siqale ku43. Ngakho ke simakathe ema-Israyeli wawapha lonke lelo live labefunge ngalo kubokhokho bawo kuthi utabanika lona alidla ase ahlala khona simakathe wawapha kuphumula kulelo live kwaya njengobe abefungile kubokhokho bawo kude noma sinye sitha sawo lesakhona kumelana nawo ngobe simakathe tonke leto titha tawo watinikela etandleni tawo. Ukhumbule kuJoshua chapter 1 verse 3 yonke indzawo lathi inyawo takho tiyawunyathela khona lendzawo nginikile iyoba yakho. Verse 5 kude namunye lo yawukhona kumelelana nani. Verse 45 kude noma sinye sethembiso lesingazange sifezeke emkhatsini wato tonke tethembiso letinhle latenta endlini yaka-Israyeli tonke tagcwaliseka. Ngesikhathi Joshua asatawuhamba emhlabeni kuchapter 23 verse 14 so ukhuluma lamagama futhi. Manje ke sengitawuhamba ngendlela yemhlaba wonke ngitakufa nani niyati ngenhlitiyo yenu yonke nangemphefumulo wenu wonke kuthi kude noma sinye sethembiso lesingazange sifezeke kuto tonke tethembiso letinhle simakathe uNkulunkulu wenu laninike tona tonke tethembiso takhe tifezekile kini kude nasinye lesingazange sifezeke. Funda verse 15 imbanami. Kodwa ke njengoba tonke letethembiso letinhle tasimakathe uNkulunkulu wenu tivele tafezeka taba liqiniso kanjalo simakathe utanehlisela konke lokubi lanicwayisa ngako ukuthi kutanehlela naningamlaleli aze anibhubhise nonke futhi kule live lelihle laniphe lona. Nani sephula lesivumelwano sasimakathe uNkulunkulu wenu laniyale ngaso nahamba nakhonta labanye bonkulunkulu nakhothama embi kwabo indukuthelo yasimakathe itanivuthela nibhubhe ngekushesha kule live lelihle laniphe lona. Babe longcwele siyalemukela babe live lakho silemukela ngekubonga lilungele thine namuhla Nkosi lesila hayi longekho siyethembisa Nkosi ukuthi kuliva kwethu moya lwengcwele akasisite sikhone kukwenda baba wethu othandekayo lokho lokufanele sikwente ngoba wena sowuvele wendile wenda ngaJesu Kristu nakafa isiphambanweni wathi sekuphelele. Ngakho ke Nkosi ngoba sekuphelele Galatians 3:13 uthi Kristu wasihlenga sicale ekusweni lesasilethwe ngumthetho ngekuthi abe sicalekiso yena enzaweni yethu. Babe siyabonga ke uNkulunkulu siyatinikela namuhla phambi kwakho Nkosi sibonga lo msa wakho Nkosi nelithando lwakho lolumangalisako ukuthi ungeke wasiyeka ungeke uNkulunkulu wena ukhuluma uphinze utiphikise. Lethembiso takho babe timile tinguyebo futhi tingamen. Awukhulumi ungabe usafeza awethembisi ungabe usafeza. Angicabanga Nkosi ukuthi bonke labafikela abantu bakho nebantwana bakho ukuthi ukhona lovakashile wonke lotela Nkosi ute ngesidingo lesithide lo satiko wena lekufanele sihlangabedwe namuhla ngekwesethembiso sakho lesingashayi phasi lesingahlali singafezeke. Siyatibongela ke babe siyemukela mbamba siyalemukela livi lakho khuluma ngalo kithi
egameni la Jesu Kristu leyinkosi. Amen. Ashayile Jehova thande egameni lenkosi. Bazalwane, umuntu lamhla ngithini ngilamagama lakhulunywa nguJoshua ukuthi kude nasinye sethembiso lesake sethenjiswa nguNkulunkulu lesingete safezeka kumuntu. Kuleli viki leliya ngakhuluma ngathi kuphela kufuneka ube make sure ukuthi uNkulunkulu vele lonke ulothi wena ukushido. Ngoba kungendeka uve inyama yakho nengcondo yakho netifiso takho bese uyaguqula uthi uthe uNkulunkulu. But lolo kushiwo uNkulunkulu mbamba ngeke kwahlala kungafezeki. Mali bonke igama lenkosi. But ke namhla ngifuna nje sitongiveta lokuncane noma sitophendula imibuzo lemibili noma lemithathu. Lokho ukuthi wonke umuntu wethenjisiwe la. Mane umbuzo lenginawo ngilolo ukuthi bani labanengi bathi mangala ukuthi why mina? Why kimi? Ngeva kahle ukuthi uNkulunkulu uyangethembisa ngoba kiningi indlela lakhuluma ngato uNkulunkulu bazalwane. Ngifuna bese uyafunisisa ukuthi ushito uNkulunkulu. Letinto leti ukakhulume nangemaphupho ebusuku. Mali bonke igama lenkosi. I will never forget ukuthi wakhuluma ke mfundisi ngolongolo 1986 akhuluma ngana inkonzo naye ngangingathi mekusukuyoba nje. But wakhuluma ngeliphupho ngangisebendalela bekusebenza khona angifuni ukusho ngoba wena umuntu abesongibita ngalamanye amagama. Kodwa ngangisebendalela bengisebenza khona. Hawu amen. Hawu amen. Wafika ngeliphupho uNkulunkulu ebusuku ukuthi vuka. Ngavuka wathi phuma ngaphuma ngoba nganginaso sibinzi. Mina kasi uNkulunkulu angende lokho ngikwenda. Ngaphuma ngahamba emahlathalena ke kunalihlathi ihlathi lakhona lakhiwa ngileti ndunduma. Ngaya khona ngahlala phansi ngathandaza wathi uNkulunkulu wena ngiyakuthuma uyawuhamba uyawusita mina uNkulunkulu ngiyawusebenzisa wena ngisita abantu bami. But ngangathi uthi yini la ishoko nangibuyela futhi emva ngiyawulala ngoba phela ngidaphinze ngivuka emsebenzini bazalwane ngiyehle ngiyeka mayimaye kaNdonga ziyaduma usengishilo ngathi nangiyokushuma ngathi nangehla ngithi ngiyalala ngabona sicuku lesikhulu sebantu kwathiwa ngihambe ngiyawushumayela ngashumayela ngabona ukuthi abantu abagulako labaphethwe emadimoni kunjanjanyana ngakhuta ngegama la Jesu ngavuka ngijabulile lokuthi ngibone uNkulunkulu angikhombisa umsebenzi lotside alibonke igama lenkosi ngathandaza ngayo lento lengiyibonile ngithandazela ukuthi uNkulunkulu akangicacisele ukuthi iyokwenteka kuphi uNkulunkulu wethembekile lokho la kwenta kuGideon asangakwenta nakuwo nawufuna ukuqonzisisa ukuthi nguye mbamba lo lokhulumako ngafuna kwathi uthi ngiyakwenda kuphi uNkulunkulu wathi uNkulunkulu lokho akusiko kokuphuma ebandleni eFree Evangelical Assemblies uyoqala iministry lokho uyokwenda within the church within the denomination ye-Free Evangelical Assemblies. Ngatshelwa ngathi ngeva lokho ke sekusitani lokuthi uvile sekusita noma sebafika labanye bakutshela bathi hey inkulu lento lephethe hamba la ngeke containeke la hamba but wathi kuthi kwathi one ku wehluleka noma simelane kufika lo munye make wafika wathi ngithunywa uNkulunkulu ngangithandaza labantu lapha eTulu lapha na conference home wathi ngithunywa uNkulunkulu kuwe mfundisi ukuthi phuma la free within 3 months la ungaphumi yakubulala na ungaphumi ahambe emhlabeni but because mina kukhulunywe kimi ngeva kahle ngathi bukela umuntu nje lo tikhulumelako ngiyabonga makusho uNkulunkulu wathi ngathi okay hamba umtshele kusongitshelile emveni kwaloko ngaqhubeka malibonke igama lenkosi lo uNkulunkulu lona bazalwane angeke ahlale akhulume angabasayenti into la ikhulumile kuphela yonke into lekhulunywe uNkulunkulu kudinga umuntu yena kule into lekhulunywe uNkulunkulu ati position abe ku right position nabani na uNkulunkulu kude nalinye livi lelakhulunywa uNkulunkulu lelingete lafezeka
ngempilo yakho lokulwa kufa I am sure kwakhuluma uNkulunkulu vele kutawuba njalo. Awusanibonani bathandwa benkosi? Sanibonani bathandwa benkosi? But kunalo mbuzo ke lothi uma nangabe phela vele lo uNkulunkulu wakhuluma mbamba wathi kutawuba nje kimi. Pho why kungenteki? Number 1. Lokuthi kungenteki uyakhohlwa wena ukuthi indlela taNkulunkulu tiphakeme atifani netakho. Kungenteka bese ujaka yakho indlela. Angiva kahle. Kanileta uNkulunkulu indlela tijani na? Tiphakeme atifani netethu. Malibonge igama lenkosi. Uma ufunda Isaiah 55, lamagama akhuluma ukuthi indlela taNkulunkulu tente njani na? Tiphakeme. Ngicela sihambe sofunda Exodus chapter 13 verse 17. Kulesinye isikhathi ukhanza thina sesihamba embili kulo uNkulunkulu lokhulume nathi. Uyabona nangabe kukhona umuntu lo yakulayela indzawo. Oh my God. Sikuma mfana mbuyela. Nakhona umuntu lohamba nawe ayokulayela indzawo longayadi uhamba lamva kwakhe. Ngoba nguye lo yelayela wena lendzawo longayadi wena. Akufanele ukuthi uthi ungakafiki khona utholakale sohamba embili wena. Kana wathi nalela uyakhona lo watiko ulandzela yena. Aningiva. Hallelujah. Kuyenteka ukuthi utikhanze sewuhamba ngembili ngoba lento lakwethembise yona uNkulunkulu uva shangathi ngabe sewufikile kancha landzela kahle. Ngiyamthanda umhlabeleli welicilongo uthi hamba ke noJesu yena uyakuhola na lokho kuhola ungabokusola umlandele tu etuze sinyathele umtumise njalo lo mhlabeleli welicilongo uthi nawuhamba naye noma ngabe sewukuholela nasehlane elibi uthi lo mhlabelelo yenta njani wena muthumise njalo ahlabelele lo mnyathi ngitamethemba njalo ngoba yena uyayadi indlela utangihola ngesu angisekele impela. Thula makwesesondweni, thula makwesesondweni. Futhi na uyihamba le ndlela yasimakathe le la kayena akwethembise khona yekela kuqalata. Olabanye abantu bathi babulawa kuqalata. Nakakhola simakathe akumikisa le kule ndlela. Anyalo ngiyadibuta ukuthi ngoba letinye tethembiso kodwa uyethenjiswa. Kodwa ufe tingakafezeki. Tifezeke emva kwakho. Lethembiso lithenjiswa wena. uNkulunkulu akangibita kukhona indvo langikhombisa yona. Wangikhombisa indzawo lenkulu lelihola lelikhulu. Lelihola ngilasithandazela khona labantu. Sisingabathandazela labantu labanye siba admit kulema hostel around. Siba admit kokuthi awubuyele wena ekhaya ubesaba kakhulu labathakathi asesikwakhe. Uadmitiwe spiritual admission sikwakhe kuthi utabe sowubuyele ekhaya sewukhona kuba face ngoba kwanyalo naqhamuka umthakathi uthi kungathi ngawuvuleka lenye indlela angikhulumi lasafuna ukukhawula ungifakani awulunge kuhamba wena uyele ngoba usengakalungi. Wangikhombisa ke simakade ukuthi labantu labo siyaba admita bese siyabaqinisa ngalelive aphume sekunguye loyo face umthakathi kubaleke umthakathi hayi kubaleke yena. Awusanibonani bathanda benkosi? Le plan ladwetshwa ngalibona but kuthi tenga 2008 kwafika umuntu lapha e2 sticks ngamgcina ngalelo langa ngemphizi ngimbono wathi wakamagagula etulu lekaho
weta neliplan wathi ngithunywe uNkulunkulu walala lapha kami wavuka ekseni wahamba ngeke ngimbone namuhla ngiyafuna ukuthi kwasingilosi etena leliplan simelane lonke lelengatshelwa lona le uthi uNkulunkulu wakuniketa naku uthi angitoqinisa kuwe kunje hey wena alidwebele nje ngalunjalo emvana kwavuka ekseni umuntu wenkosi ohamba nguyelwa ngitshela eyangitekelele tinga sesitoteni lethu sitoteni ulethe nguyelwa ngitshela ngalabanye bonkulunkulu la kulelive but akusitoteni ulethu ngabovama ukukhuluma indaba ethi ngesitotako thola amawe sesondweni yonke into la kwethembise yona uNkulunkulu ngeke ihlale ingente kuphatha inkinga kubeke kusokuthi bese wena uhamba uyaqalata akasho ukuthi utayifeza ngabo bani lento yekela kuqalata abantu utawugcina uthi abathindwa naNkulunkulu lenye into leyangenta mina ngihambe ngiyosebenza le ngangisebenzela ukuthi ngifuna ukuthi bhadalele esikoleni maye uNkulunkulu kodwa muhle ngifuna kwenta njani ubalekela ukubhadalelwa abantu wawubalekelelana ukubhadalelwa libandla kubalikhona ngangesaba kwakona lokuya leBible College nje kuthi nangiye leBible College bantu laba seBible College babuya baqelela abanye bantu la ayikuthini inkosi ngalelijezi ayikuthini inkosi ngalijazi athi ne ha kanti kunje sayitsinziswa ngengani inkosi athi hayi angiyi ndahamba nje ngifundzisa ha ake ngathi ifundisa kuphi angiyekele yona le yekela kuqalata kuthi leliphupho la kuniketwe lona uNkulunkulu litawufezeka ngabo bani kwathi yena yekela lokuqalata inkinga ngilokuqalata funda ngoNambana verse 17 mina ngitotshela wena yonke lento loyidelela loyilandzile ikhona haleluya ikhona seyalungiselwa wena iphelele leliphupho lakunika lona uNkulunkulu likhona kwathi beketela ulenzele edude bese uyamthumisa nasenhluphekweni haleluya hey funda ngesikhathi Faro akhulula sive sema-Israyeli ngesikhathi Faro akhulula sive sema-Israyeli uNkulunkulu akawahambisanga ngendlela leJuda hey lalela la simakathe ngoba silandzela yena akabahambisanga ngendlela lejubako ngoba kukhetha simakathe kuthi ufika njani lapha yekela kuthi designela hey wena kuthi ufika njani hey bambelela kusimakathe kuthiwa lendlela khulumani bafundisi kula kodwa lendlela yokusuka laphana eKenani yekudla kusuka la Gibhithe lapha eKenani yayinze kangakanani mabuza khuluma ngibazalwane phambili ngibutela lo mfana wami phela lona bazalwane ngibutela yena ngoba ngithishe weBhayibheli ngibutela nje kodwa yayithutane kangakanani how many kilometers yayindlela lohambo lemalanga lamangaki kodwa come on my teacher ngemalanga lamangaki kwamela labanye bakhuluma uthi labanye wathi uthi kwakuyindlela nje yemalanga lamathathu labanye bakhuluma langa lathathu labanye bakhulume ngamalanga langakanani na lang40 labanye bakhulume lo kodwa nje yayisedudane nawuvale livile lithi akabahambisanga ngendlela lesedude kwathi yena ukuthi leni obuke nje nasofuna ukujika obona abanye inkosi yami sebajike sekusedude khona la cecela mfana akabahambisanga ngendlela lejubako leyayijabula even lemafilisti uNkulunkulu wacabanga wathi angifuni kubahambisa ngalendlela ngobe nasekufanele babhekane nempi bangahle bajikise tingqondo bese babuyela eGibhithe uyani uNkulunkulu wathi kahle kamhlophe nje ukuthi lento laqela loyicela uNkulunkulu wena yinkulu nangangakunika yona nyalo ungakakhiwa ungethi wafika nekufika lekuya awusanibonani bathanda benkosi number 2 lalela
ngithi uvamisa kuhamba kulesinye isikhathi bese awulandzeli kahle bese ufuna kuhamba embili. Number 2, you do not wait for the period of testing. Kunebantu labangalimeli indlela yekuvivinywa kutestwa hayibo kutestwa awuyi kulelinye lihlasi ngeke ukhuphule kule level le ungakatestwa ufuna utestwe uphinde utestwe ukhuphule kule level le ngeke ukhuphuke awufiki lapha ntshwi nanguya hayibo uyema ulindzela iperiod ye testing. Labanye ke bese bajaka kuthi sengivuthiwe cha kujani ngubani otakubona kuthi uvuthiwe yekhakujane kufanele ubonwe ngilokufakile ngilokholelako ngoba yena unemasu lamahle ngawe unemasu ekuphumelelisa hayi kukulimata. Wait for the period of testing. Yabona i-period of testing ibhlungu ngoba kuyenteka nawe na umela ngaphambili ungumfundisi ushumayele indvo lo ivako lokuthi iliciniso kodwa usengakafiki kulo nawe leliciniso anikangiva. Mina sonke ngake ngema khona la kule pulpit leli ngathi kodwa namunye longangiqhoshela lambi kwenu nini ngolesinye isikhathi asidvali nasesila kodwa namunye longangiqhoshela la kini kodwa ngangikhuluma liciniso nevamusa nene leti inkampani tenu tonke lenisebenza kuto tiphethwe kule yami dingawa futhi letenti inkampani kodwa le yami ngekiwe le yenu ingawelwa ngumnotho kodwa hayi le yami so ngabe ngibukela phasi ke ningikhoshele ngisebenza enkampanini lenkulu mina lengitulu kwale yenu ngangitsheli nje bethu into ongadwalela mina la MT ngibani lalela la inkampani yakho iphethwe kule yami aphele emalanga emasonto phela lelisonto kwafika lelinye sonto ngafika late esontweni owakhona nesibinzi ungabe umzonda futhi umuntu akakhuluma nawe sinoma kanjani uyakusita ukusita nje kahle afika late esontweni kwaba khona lophuthawe kodwa mfundisi ufikele late wathi hawu ngemakhumbi angihlala le New Village athi ngemakhumbi wathi makhumbi usho ukuthi solokusile mina kuthi ikhumbi ledlulile lengakakho kwetha la awucabangisise ukuthi ikhumbi ledlu ngathi ayedlulile uyabona ukuthi akusiwe emakhumbi nguwe ulele ungabolala phela wona uthi imoto ulale njengathi sinesineti imoto bosheshe uvuke umkakhona senta liphalishi ugeze bantwana wena into yosheshe nihambe uyangiva ukuthi ngithini ngithi ngisalalele lokho azi umuntu wenkosi mbamba ngoba usebenza enkampanini lenkulu angimadi noma weva buhlungu inangisho njalo ngoba usebenza enkampanini lenkulu loba sebenza inkampani lenkulu baniketwa imoto asimani awunikwe imoto usafika uqale wethenjwe ngeke uthi ufika bese unikwe imoto kodwa uqale wente njani na wethenjwe umbuzo wami uthi angangibuta namuhla uyema wethenjwe lo ethembekile etimntweni letincane ngidamente ethembeke nakuleti nkulu lo ethembekile kukwalomunye ngidamente abene kwakhe usho wena ungake ethembeke emsebenzini lewo qashe khona uthwale uthe emsebenzini oqashe kuwo but ubheka ipromotion uthe lapha nje utothandaza le promotion wena logcwale kangaka lapha emsebenzini lapha futhi nalo lokuqashile kubuye hati kuthi uqashele ukuthi ubulale lenkampani ngawe yakuqosha ngikhumbula nganyela ngamamba ngiyothatha i-driving license lapha ngiyafika ke ngiyangena ke officeini ngibheke kokho ukuthi nangene officeini receptionist angibingelele athi babe ngusitangane wabiza nje kwangibuka intombazana ngema wathi umeleni ungakhulumi umeleni ungakhulumi ngathi mntwana ukhuluma ke mkaje wathi yebo angingene wena lamnyango
ngathi iphi inombolo emphathi wakho ngitomtshela qoshi ngoba ukubhadalela kuthi bulala le company. Kunebantu lababhadalwako babhadalelwa kubulala emakhampani alabanye bantu. Akethembeki lo muntu lo lela kanikethwa khona lo msebenzi akawubonga uyedzelela kodwa ubheke ipromotion. Labanye bayeba lemsebentini baqoshwe nabafika la emfundisi bengisebenza nje kwase kuyaphela wena sokhuluma iqiniso uthi ngebile akathi phelele ngifake isandla ngebile noma ngethelele ukuthula mabese sondweni i-period ye waiting umele kuvivinyo imgcoko ngoba yenta ngesikhathi sewufikile la uNkulunkulu akufikise khona awukhoni kugcwala ngoba uyucabange kahle athi uthi akusimi but igrace yaNkulunkulu yini lengingadwala ngayo ngoba akusimi lofike la lotifikise la but ngifikiswa igrace yaNkulunkulu. Asifundele verse le testing Deuteronomy chapter 8 funda verse 2 mntanami sheshisa. Deuteronomy chapter 8. Oh, thank you, Jesus. Deuteronomy chapter 8. Wanithobisa wanenda nalamba Uqala ngeke kuthi qaphelani kuthi nilandzele yonke imithetho leninika yona namuhla khona nitawuphila nanze ningene nilidle leli verse makathe lanethembisa lona ngesifungo kubokhokho benu. Khumbulani kuthi cethela ke mfana. Khumbulani ukuthi simakade uNkulunkulu wenu wanihola njani kuyo yonke indlela yenu ehlane kule minyaka lengu40 wanithobisa wanivivinya khona te ukwati lena nikucondzile. Hey wena awuyimele le period yekuvivinywa funda singisi sakho yekuhlolwa. Why bantu bangatitholi tindvo tabo kanti livi lasimakatse likude nalinye lelingazange lafezeka yini lingete lafezeka kuwe kuphela lalela la uhambe embi kwalo lokuholako 2 awuyimeli indzabe testing wena uthi hokani funda singisi sakho sheshisa nawe wena sengihlupha khona bese uyangivuba nje singisi nabana ngasifunda nje akunandzaba lokuthi usiphimbile kushena kuzowafundza kusiphi isikolo sitawukuva noma na uthi God wena uthi God but sitawukuva ukuthi usho God awunandzaba ungahawukela bazi get no man fundza ngambule mngani wami kalamhlahla waya. Remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what was in your heart. Hey wena usafuna uNkulunkulu what is in your heart. Sometimes ufuna ukukhoshela bakenu. Sometimes ufuna ukukhoshela labanye bazalwane. Sabathandaza kancane. Abakholwa mbamba. Bukathi nesikholwa mbamba sesishayela. Hey, uthi uNkulunkulu asekuphume lo lokufihlela ngekhathi. Sivama kwehluka sakho simelana. Simela sakho sivama kwehluka singisi simelana. Mbamba mngani noma ubuye ngamahala le emavave. Wangilethela wena uNkulunkulu akususa le mavaveni. Funda singisi sakho. Kuthi usifunze kupha kunandzaba nako. Sitawukuva. And I do not forget how Yahweh our God led us as we traveled through the desert during these past 40 years. He caused you to have many problems or difficulties because he wanted to cause you
to realize that you needed to trust him. Hey! Hey! Uyasiva ke sehluke kangakanani? Sengaba bathe ngiyamtshela asisiso sabjunior akasibuyisela kimi sola akasibuyisi. Hayibo! Ema problems lamanye it can be caused by God testing you. Hey! Ukethile. How akathethi. Because he wanted to cause you to realize that you needed to trust him and not yourselves. Trust him, not yourself. Not your education. Not your qualification. Hankashwa nani uvalile ngoba wena dawusingifunze kakhulu mina. Bengifanele vele. Yewena awukafikile ngoba bofanele. And he wanted to test you to find out what you intended to do, whether you would obey his commandments or not. Hallelujah! Hallelujah! Noma sesingavala sihambe. Noma singenda njani? Singavala sihambe. Labanye abantu bayamangala, why simakathe? Why mine? Hey wena uyakuhlola until you realize. Lento tha kuDaniel chapter 4 lenkosi le ledwala yanatha tshwala ngetitsha taNkulunkulu ngoba satshela kusunganga ngoNkulunkulu hey wena wayikhiphela ngaphandle yadla tshani njengenkomo until he realized. Yabona uNkulunkulu nangabe ufunda Proverbs chapter 16 umfunda ngegood news uthi we may make our plans but God has the last word. Bese uthi verse 2 wakhona as you may think everything you do is right but the Lord judges your motive. What is the motive behind? Nakutestwa imotive kuba neperiod. La khona into ophuma nixoxe nizihaka vusa umuntu omdzala wena vusa umuntu omdzala wena. Hawuthula ngoba sesontweni. Le testing lena akusiye kukubulala. But ufuna ukuthi uze urealize ukuthi awuke fiki la hayi wena kungakhosha njani nje lokuthotha ukhosha bani shoti abekubani ngakhosha ungibani thola mabe sesontweni thola mabe sesontweni sengifuna ukuthandaza. Number 3 wena lokusungasithetini vative wami kwenteka la kuwe you despise the small beginnings. Kunebantu la emhlabeni lathi uNkulunkulu abentele tinto angabongi. Angendi njani? Ukwami ngathi ngiyambikelela ngathi kunini wathi njani wathi ngikhona lokuncane ngathi ini? What if uNkulunkulu angabuya athathe lo lotho nakuncane? Ngilawuthi awurealize khona ukuthi bekungase kuncane. Kunebantu uphuma Zachariah chapter 4 funda verse 10 mvanami sheshisa. Zachariah chapter 4 verse 10. Uyabona ukuthi tinto letincane tinto la kweni hey lokho ukuthi ungathi awutholi lutho uyehluleka to keep the records of what God has done for you. And imqoka lendzaba yekugcina ema records kuthi simakathe ukwenteleni. Uthula mabe sesontweni. Thula mabe sesontweni. Hallelujah. Sitawuluza kungakafanele. Ngoba we despise the small beginnings. Nomunye ukhande ukuthi utawuse utitshela ukuthi sewungcono Elisha abese utitshela sewungcono kuna Elijah. Gehazi abese utitshela sewungcono kuna Elisha. Funda mfana. Ngubani lowetselela lilanga letintfo letincane? Ungatetseleli. Hayi funda singisi sakho sibelana. Ungatetseleli tintfo letincane fundza nawe. Na unaso singisi sakho. Ungatetseleli tintfo letingakanani. uNkulunkulu uyajatshulisa kuva wena umbonga. Ujatshulwa kwenta njani?
kuva wena uma enta njani ungivalile umfana wami uthi ngathi awushumayela ngami kakhulu baba ngiyakubona labo TikTok kanti naye ngiletinto lathenda kimi tinto letincane lo mfana wami uyadibonga uthola umsebenzi le Taiwan peace job uyafunza but umuva sangishayela licingo hey baba siye mfana sengikufakele lapho lokuncane ngikukhumbulile ubonga tinto letincane kuthi uyisumendeleni itolo asanga sengikufakele bokhumbula mange haleluya haleluya ungathi khohlwa tinto letingakanani hamba 1 Samuel chapter 17 funda verse 45 verse 37 Davida azange atikhohlwe tinto letinqale tasetingomeni azange atikhohlwe izethembiso zenkosi Jesu zigcine nokuba Isethembiso zenkosi Jesu hey nokuba siwa esekanye singewe isethembiso ngeke tiwe thembiso ta Igama lika Jesu ngeke tiwe Jesus abehlabelelo labekahlaba when I remember what the Lord has done I will never go back when I remember what the Lord has done I will never go kulesinye isikhathi lokusithi khohlwe letindvo lakwentele tona uNkulunkulu kuthi wena ukhohlwa nje kwayona lensinziso Ah kodwa Jesu uhamba njengemuntu lowajoyina uyabona mina khumbula kahle mamba kahle kamhlophe ukuthi how many times ngezama kuyekela insangu netshwala for how long ngezama phila impilo lengayifuni but ngasengemukela Jesu 1985 nathiwa hamba phambi kwami nganaqala kwaphela emalanga ngoba nganikwe mavi mina kwathi wahamba phambi kwami nganaqala number 2 2 Timothy 2:15 khuthalela kuthi ivete wethembekile usimakazi usisebenzi lesikana mahlona uyayiva namagama leyo number 3 Titus chapter 2 verse 11 and 12 umusa waNkulunkulu ubonakala sekubonga abantu lo musa usifundisa ukuthi sikuthele kungakholwa nekuthi sitilumule ngasengezama ukuthi lumule ngasi inkosi wena usita abantu laba serious ngempilo yakho ngabona lona langa ngiphike ngilamavesi ngakhohlwa ligwayi ngakhohlwa insangu ngabona lishona lelinye ngiphike ngilamavesi ngakhohlwa ukuthi la itolo ngabhemi kwakuphela 4 days ngathi uhlala ngakuhleka ngiliva ukuthi ngiyalifuna ngoba phela kusho ukuthi ngangilibhema ngihlala emgodini akusho ukuthi ngasinziswa ngase ngihlala emgodini ngasinziswa ngaphuma ngaphinda ngagibela ina ngagibela iloli Robert Construction yethu lembabane sakadlela ndonge 1985 bayishaye bafana la eceleni ngivinuka ngivesha ngathi ngabe sengithi scave ngaphinda ngathi inkosi yami phela 4 days into lengazange yenteke ngikhumbula that small beginning phela 4 days ngibuyele emuva mangisilima ngasi ngeke
uNkulunkulu lento yokukhumbula emuva ukhumbula la kukhipha khona ikakhulu esonweni inkinga yakho ufuna uNkulunkulu akwentele tindvo ula sonweni ufana na Sawula 1 Samuel chapter 15 verse 30 ngituse phela embi kwalabantu nebonke bafuna kutuswa netono tabo funa kuhamba nesono sawo ulanje utofuna ukuthi uNkulunkulu akusithe unje lahlithweni ugcwele indvodza emuntu ukaza sinkaka sindwa libhuthi lendvodza Ngehlanye ufuna uNkulunkulu wena akakwentele thini akwentele njani usegcwele kwebana lemsebentini wakho awumbone anemandla kukhipha wena esonweni awusukaneni madoda Davida nabhekene naGoliath lalela akakhohlwanga Davida ukuthi ngise ngimembi kwaGoliath nje hayibo akufanele ngabe angikho la kuba kusiyelo yaNkulunkulu wangikhipha lebheleni kuba kusiyelo uNkulunkulu wangikhipha lebhubesini hayi ngabe angikho la ngoba lo simakathe lwangikhipha ebheleni wangikhipha ebhubesini wayikhiphela yona le assignment le wena ucabanga uzuphile kwaze kwaba ngelesikhathi nje kwende njani kune assignment lekufanele uyigcwalise wena ngasidlala ngakuhlekwa siDavide lo ngase ngiyambulala lalela wangaba sakhuluma kufa David lalela la noma ngabe Satan ufake kugula kuwe khohlwa ngekhuluma ngegula khuluma ngephila babona lo kaDavid yona ku 118 ukwayifunda le 118 ungafunda verse 17 ukuthi ngikwa David kuthi ngeke ngife kodwa ngidawuphila wena usho kunekufana kuye kodwa uthi ngeke ngife ngidaweni kanjani inkinga wena ulingisa Sawula funza wena mbana Sawula 17 verse 33 khona lapho ulingisa Sawula wena ukhuluma wena udumisa sitha esikhundleni sokuthi udumise uNkulunkulu Sawula wakhipha iCV yesitha watshela David wathi mfana wami lalela lapha buka mina wena akusukhulunywa nguwe lento ukuthi ngeke ukhone akukhulunywe abantu kodwa wena ukuthi ngidawukhona Hallelujah Sawula waphendula wathi ungeke ukhone kuyawukulwa nalomfilisti ngeke ukhone bangakhi bakushela ukuthi ngeke ukhone kuqala libhizinisi wena bongibani awubuke bobani bawe sebakuphi kukhona lapho Sathane angakakhombise khona my heroes of faith never Sathane ukhombisa abantu labehlulekile uthi na wena sehlulekile akudududa aqali ngawe kani ufune kube nengane uthi I will never die like this ngiyavumbuka manje ngiyasukuma manje Sawula wathi ngeke ukhone mfana wami ngeke ukhone wena usemncane leya indvodza yembi wena asinandzaba nendvodza yembi indvodza yembi inesicalo nesiphetho kodwa thina sihamba nasimakathe longanasicalo longanasiphetho nabasuka labayela wena emaphuto batawukhanza yena Sikhonja lona lothi tengimemetela siphetho sicalo singakaqalwa silandzela yena somethemba njalo ngobuya sindlela uzakungihola songihola angisekeli impela esolweni ngolanda esolweni ngolanda ngibonge phakade angethula umthwalo
wangethula umthwalo hey wena kulomndeni wakini khona tintfo letitawuqala ngawe khona abantu labakubona uphansi namhlanje labakubona ukwesehluleki namhlanje kodwa bakhohliwe khona imbewu leyatshalwa la ngakuwe lengaboli itawumila masinyane Hallelujah. nabasakushadwa kuleli khaya lela hey wena nabakusabakushadwa yekela kuhlabelela leyo ngoma wothi kutawuqala ngami nakuthiwa abalotshola abaleli khaya yekela kuhlabela leyo ngoma wothi wena kutawuqala ngami nakuthiwa abadrayivi balela khaya hey wena usuyihlabela wothi kutawuqala ngami lokunye nekwenta Sawula wathi mfana wami lo sowukhulume kanje ngoba I'm sure Sawula akagcinanga ngekuva ngaye David wabita bomnakabo ngoba sometimes kutawubitwa bomnakeni kanti baya kwenyanya ngicabanga ukuthi batafike bakhulume ini bakwenyanya nje sengiyababona babita Shama basuka kwalibulala niliphela waphendula eShama weta nalo asathi noma likhanza lifile yini ngeke asiwalibulala salihlinze ekhaya never yewenyanya hey walibulala niliphubese yena nje wata nje akhuphula phasi noma wakhanza nje alwile afa kwafa latifela sathi but Davida wasilosimakaze wakhipha mina ngangingedwana ngamemeta ngabuka etulu ngathi kodwa mina lusito lwami lungavelaphi na ngoba kude wakithi lapha sito lwami selivela kulwadala izulu nemhlaba wadala nemabhele eqobo lwakhe ngefe mandla ngalibamba ngalidwengula wasisawula sengenele hamba mfana wami uNkulunkulu wakho abe nawe hey wena umuntu omdala unesibusiso noma bhethile kodwa unesibusiso hamba mfana wami uNkulunkulu abe njani na emva kwaloko wasusigqoka nathi yami mfana wami gqoka nathi impahla tami mfana wami ulanje ugqoketa labanye yekela uhambe wembathiswa abantu ukabile nje wendiwe bantu sikhumule la amangale mafindofindo wembathiswe bantu Sawula wayesaba wembathisa Davida kodwa ngenhlonipho nje kwagqoka kwaDavida kwanathatha sinyathelo kwathi uyabona baba angikade hey wena manje yekela kusebenzisa lo ngakade dayeli sebenzisa lo tetayeli kwathi kwaDavida cha ngikade dayeli baba lethe mhla ngibulala libhele ngangakagqoki kanje kube ngangigqoka kanjena ngalabulala libhubesi cela ungikhulule wakhulula wathi Sawula hamba simakatha abe nawe makubhekana na Goliathe wakhuluma na Davida wakhuluma hey wena awusukhuluma lokukhulunywa sitha uthi Goliathe ngiyinja yini kuthi ngeta ke mohodula umzaqana nje la kuthi Davida lalela wena udakimi ngenkemba nangenqula kodwa lo uNkulunkulu ngiyangilengitakuye mina utamati ukuthi akasenzisi ngenkemba akasenzisi ngeliningi ndakubulala namhlanje ndakwenta kanjani uthi Davide ngiyakubulala phela mina lamuhla uyafa utawubulawa ngimi iqobo lwami ungakhuluma emavesitha number 3 bekugcina noma ngabe nginamba bani kulungile ubobamba nje kanjalo Davide wethemba lo uNkulunkulu hayi ukuthi wathemba wena wethemba bani wangathembi labanye abantu abatithola indoda yabo ngoba bathemba bona awumuve funda verse 46 mfanami awumuve Davide wathi Davide naye endaleni wayente funda verse 45 na 46 wayentela ludumo lwaNkulunkulu hayi ludumo lwakhe
Davide wakhuluma kulomfilisti wathi wena utakimi uphethe inkemba Nencula. nelijozi nesikhala Kodwa mina kodwa mine Ngita ngita ngegama kuwe likaJesu. ngelibito lasimakadze wetini hey wena ligama ake kutshele thina sitakutshela sabantu abathi ligama linemandla. Angiva wathi ngiphindze ligama noma ungamemeta kangakanani umsawabani linemandla vele. naSawula wabuta wathi umsawabani ngoba ligama linani na linemandla. Wena ucabanga ukuthi ligama selitabekela kuba nemandla ngoba kulakholweni ingani ligama lemthi linemandla. Umuthi unemandla eligameni lawo. Awuze ngikutshele ngane kule bengwadi kakhulu. Wakuthiwa ngummemesi. Na ushaya intombatana ngelihabiya. Ushaya ngemmemesi. Uyimemede. Hamba ikhala. Kunemvula kuphela la kuhamba yona kuphela. Ubona liyana lukude liduleni nawe. Ngeke niye khona. Uyamemezwa ngale. Ngoba ligama linemandla. Yamemethwa phasi esihlahla. Thula makwesesontweni. Wena utakimi ngenkemba nenqula lalela la simakathe akasenzisi ngenkemba akasenzisi ngenqula. Wena mina ngegama lika Jesu ngitakuona. Wena tinto tasibhekana nato thina ngene asibhekana nato ngemandla ethu nangema qualification ethu kodwa sibhekana nato ngegama lika Jehova. Igama lika Jesu lona ke limnandi hey likuphia likuphela undani banami kugcina Davida wentela libito lasimakazi wentela ludumo losimakazi hayi lwakhe inkinga yethu sentela ludumo lwethu kanti kufanele sentele ludumo lasimakazi kusuka Davida ndakushaya ngubulala icethele kodwa mina ngitakuwe ngelibito lasimakadze uNkulunkulu lamuhla ndakushaya ngubulala uNkulunkulu wemabutho kaIsrayeli lolo wethelele wona lawo mabutho lawo wabita isayeni hey lamuhla lamuhla simakadze utakunika hey khuluma wathi lamuhla lamuhla kunetinto etawunikelwe esandleni sami khuluma lamuhla kunetimo letitawunikelwe esandleni sami isho inkosi isho inkosi hey haleluya lamuhla kadzeni lamuhla simakadze utakunikela esandleni sami hayi wena ngitakushaya ngikulahle phansi hayibo ngidakwenda njana ushaya ngikulahle phansi shela sitha kuthi ngaleli gama liyibhomu ndakushangula lahle phasi but ukusho lokho usendaweni le right yes ngakusho usendwethe nemuntu akubulala lo mfathi lo kweshakala thula ngoba usesontweni thula ngoba usesontweni ngihubhule inhloko yakho esidunjini sawo hey wena longanankemba utawuhumbula lonenkemba awusukeleni madoda lophethe isling utawuhumbula lonenkemba and kutakwenteka exactly njengalokwashito lamuhla tithumbu temafilisti ngidatinika tinyoni telizulu kanye netilwane tesiganga uze umhlaba wonke wathi hayi kuthi khona uNkulunkulu kaIsrayeli hey ngithanda lamagama hayi kuthi nise nathi khona mina ngahlamba Davida lo wabulala emabhubesi no umhlaba wonke wathi khona uNkulunkulu kaIsrayeli konke ngikwentela lidumbo loNkulunkulu hey yekela kwentela lidumbo lwakho wena ufuna ukuphumelela khona kutoba nelidumo lwakho ukuthi wena vele uyaphumelela wena hey wena cithela mvana cithela nekuthi bonke abantu lababuthene lapha bathi ukuthi nekuthi bonke labantu lababuthene la bathi ukuthi
simakade akasinzisi ngenkemba hey isikhali. fanele bathi labantu laba akasinzisi mina ngeke ngimangale naku emavelo oqhoshela Israel kuhlangane kubitane akasinzisi uNkulunkulu ngema drone yethi yini letimbite letinkulu ngaba kona lokho nje kona la umamisa lokwethi imoto lonkulu okufela etibhama ankinga uNkulunkulu lokho ngathi kuhamba nje kwehlele ngetulu kwayo silathi kwaloku kuphele kusinya futhi uNkulunkulu ngathi kuhamba nje kuya ukulo avula umhlaba nje phinza mboni ngibani kaNkulunkulu usike Davide letinto kuze tenteke ngilokhu awubeki wena ubeka simakade kufanele entiwe njani na atiwe sengiyagcina futhi wena lokusetinto leti ungatitholi gijima unambala Psalms 37 funda verse 4 ngiloku uthona umenti simakade ajabule ngempilo yakho leBhayibheli lithi yenta simakade athokoze ngempilo yakho Yenda simakade abe injabulo yakho. mama bancane buka letindlela takho nje uyajabula uNkulunkulu ngendlela leti yenda simakade abe injabulo yabani na Yami. Yena ke utakupha lokufiswa inhlitiyo yakho. methembe futhi nikela indlela yakho Nikela indlela yakho kusimakade umethembe yena umethembe. ukuthathela tinyathelo Yena utakuthathela tinyathelo. yekela lokuthafu ufune ukuthi akuthathele tinyathelo ungakaqali wamenta kuqala yenta simakade uyentiwa simakade ukuthula mabese esondweni ukuthula mabese esondweni sengifuna ukuthandaza manje yenta simakade uyentiwa bani na simakade awumendi ngekuhamba lisondvo awumendi ngekuhamba lesibili umenda ngekumemukela bese wenta inzandvo yakhe inzandvo yesimakade yentiwe ngumuntu lo ethembe simakade nalofuna simakade kuthi abonakale empilweni yakhe kingenwe emoyeni wami ilizwi lakho Jesus obose nihlanzwe emoyeni wami mangibethelwe ngiyanikela hey ngiyanikela konko kwami uwe baba uwe Lohlabeleko uthi nayiqhubeka athi mabala onke Nkosi yami. Uyajabula nivele uNkulunkulu ngalempilo ephila. Ngifuna ukuthandazela umuntu ndotazi Nkosi. Ngifuna ujabule ngempilo yami. Ngiyayishintsha lempilo lengiphila. Ngiyayishintsha lendlela ngoba sengibone kahle ayikujabulisi gijima ude ngaphambili. Gijima ngitothandaza nawe. Gijima ngitothandaza nawe. Tisite mbanami tisite. Ungaqiniseli tisite wena. Uyajabula uNkulunkulu ngebantu labangatentisi. Akabafuni bantu abalingisa boSawula. Labafuna kutuswa netono tabo. Phenduka! Nalithuba. Lithuba leli. Nkosi.
nginetizathu tekuthi ngiyente njani lento le. Kodwa tizathu ngeke tangisita Nkosi. Sengita kuwe uNkulunkulu wami. Ngeke tizathu tingisite sengita kuwe Nkosi. Gijima uthi ngaphambili. Nginetizathu tami tokwenta lokhu Nkosi. Ngigwahla ngoba ngingumntwana nje ngalahlwa abatali sizathu leso kodwa semukeleke ekhaya. Wayikhetha into lenhle. Uyajabula uNkulunkulu ngale nto loyikhethako. Akabafuni bantu labayoqinisela. Abafuni bantu labayolingisa Sawuli. Bangathini bantu ngoba bangathi ngikhole. Wena ulungisa indzaba yakho na uNkulunkulu la. Ngabukile omnye umuntu la. Ulungisa indzaba yakho nabantu kodwa. Na uNkulunkulu ina qobo lwakhe. Thank you Jesus. Ngithunyiwe mina ngithunywe kuwe. Thunywe kuwe. Yemukela inkosi, yemukela inkosi. Yemukela inkosi. Yemukela inkosi, yemukela inkosi. Thank you Jesus. Lungisa indzaba yakho uNkulunkulu. Ungaqinisela ulingise Sawula. Lwafuna kutuswa netono takhe. Wena yaphumile lapha esikhundleni ngawo la. Umele kusuze ubekwe etandla. Kule nkinga lonayo. Ngeke kwenteke lutho. Bekufanele wena ubuyisane naNkulunkulu. Buyisana naNkulunkulu. Buyisana naNkulunkulu. Bandla lishaya itandla lishayele laba responda uNkulunkulu. Blessed be the name of Jesus. Ukhona lonemandla. Khona lonemandla, khona lonemandla. Ukhona lonemandla. Ukhona losethi kwako konke, khona lonemandla. Awuthi kumuntu kodwa utakulonemandla. Utakulonemandla. Thank you Jesus. Phakamisa sandla sakho sangasekule. Yebo Nkosi ngisa kuwe. Dalule. Dalule. Mangisiswe. Mangisiswe. Besuliwe. Yebo Nkosi, yebo Nkosi. Ake kube kumthandazo wakho. Ithalule. Engiyadalula. Mangisiswe. Mangisiswe. Besuliwe. Nkosi, oh Nkosi, Isazula zula la, Isula zula la, oh mangitugisa, oh mangitugisa, anda umtanaka, Okubonga laphaya. Hey! Okubonga laphaya. Laphukuna. Laphukuna. Yebo ngokubonga. Yebo Nkosi, yebo. Yebo Nkosi. Talule konke, talula konke, mangisise, mangisise, besuliwe, Baba wethu longcwele Nkosi elizulu nemhlaba.
abakemi phambi kwami babe kodwa beme phambi kwakho. Hey, abavumi kimi nkulunkulu kodwa bavuma kuwe. Wena lo mthala wethu isuku logcwele amandla lo embathe amandla wambatha njengengubo ngegama lika Jesu lona lodwa lelinamandla lona lodwa lelingethulu kwemagama onke sengitshela uSathane asuse tinzipho takhe kuye akanamandla angasambaleli netono tasemuva angambaleli nemabala asemuva ngoba lamuhla the blood of Jesus is cleansing her, in cleansing him, in the name of Jesus Christ. Siyabonga babe kuthi lokhu uyakwenta wena. Kuthunyiswe ligama lakho. Ngidawubeka isandla sami Nkosi. Kuye wena utawubeka sakho ngaphasi kwesami. Sami sandla sitawusuka kodwa sakho ngeke sisuke. Hey lalelani niyasha anina right empilweni yakhe in Jesus mighty name. Babe siyabonga muhleke nkulunkulu akekho longalinganiswa nawe akekho longalinganiswa nawe akekho Jesus Christ in the name of Jesus grace come on